cái bảo mấy sản lâm cái đồng hồ bùi dòng lệ năng phát mình tâm tận hình bị đoạn nó ngay là tu ni zoom season nong hi izat ve ham khat i bol oi tan mi pi le lam kai ki ka relation hi sim hoina ding chiong hi target khat a hi atam zo in ki he theme na zong om tan ban le e ho chilai discuss na ko na hi mi pi in lam kai chunga lung op kai na nei ho zong izat ham ho chu ki solve tan a hin tu a hi a ki solve lo a thieng thelo ti di ha khat mi pi neo cha cha bui bui yang na neo khat na lain chi manipur integrity integrity chi SO pek nga manipur integrity thu a hi mi pi atam zo chon he thiam jong la he thiam lo khat le ni om na line poison hi ki ha mu thimen hi chi tu ni la a sarnangin not as a KNO spokesperson hi lo as a brother as a father chi hoi ta explainable pi diu hi chai na dinga hi chi thu a jong hi tam ta vi explainable lai tan hi jong le a he thiam nai lo na lai ji chon a ki chi thelo dan khan min chi hi as a father as a brother and nei sei pi ki diwa a chai na dinga request ka bol hin aya ga sei beleng min abang khanin a sei u chi ai le hi chi be hi PR a be chi ka pom ta po ve ka di manu chu TCA ko na UT a up se hi ta a hi le hi chi manipur integrity clause pen hi ka pom ta po ve tin PR be bol leo ti hi mi pin a dei sa hi chi chung chang ai sar nang bi sei nun na ya sei thei ding ma mi pin he thim Jadi technical issue ya na government ke waipo na administration na amasa SO political talk ho chu territorial council na thum na chu pre-3rd May chana chu relevant hi chu chiwa chu Manipur territorial integrity au ma yong ekal no lo ye chu DC chu Manipur sunga ding ai thum lo ji chu issue he lo chu ala 3rd May 2023 akuna la hong ki khel pha na he ehon yang political demand chu DC lo wa upgrade bol ta chu na UTR ding itu kici ai bang a process chu 3rd May masanga le tu apai a continuity chu official platform a chu chin la hi chu chia chu SOO ikat agreement a ho suspension of operations agreement a preamble a ho Constitution of India le Manipur territorial integrity ana chu tu ai ki khel te lo chu e chu continuity hi ji a chu e demanu bo ki khel pisa ki khel am he su ke yo ai le tu chu aban chu henge tu ka ningkum September ge ya chu tumve ki ke ho ya ehon hichi integrity thu chu ipom lo pa chi kisai chu kisai ai bang officially tuna government of India chun ipom lo pa chu registerable lo wa ai bang a paper a chu la do thei lo lai te ka khana India le British khanga chu India ka independence movement sort ta chi a settlement ka chu independent hi ka chu British ka sovereignty no ya imperial power no ya ki umichu administration no ya na a political settlement ma pa wa chu India chu independent a chu meti pa chu do chu a process chu e ho ayong chu demand pa chu settle ni lechun chi bar party pa chu alo thei lo integrity thu chu relevant lo de ta chu a process chi lai se chu on paper chu ding chu tun idemanu chu UT hiya hichi integrity pala ado ding to focus the level state government kinel du haichwa chu inang kang dan du chu tu chu relevant hello chu la do lo chu officially relevant hi ngai e ho dingai demand pa tu chun hichi pa he head wang wa official am wang chu hichi would no ya chu kichi te poiti chu a UT demanu submit ki bol ta chun officially na idin mono chu e ho langa dinga chu kichi a ometa a government ki kheu na la hi a process ki chai ka chu hichi suspension of operation ground rules ha chu hichi government ji integrity thu chu ding hi chu kadam te ka na khat jong chu 3rd May ko na che hon
càng úp yang càng quỷ thì tàu cho chú sam trong lâm cái thì tàu cho chỉ họ sẽ tôi ưu tiên chỉ họ demand cho officially càng phục bị district hình lại chú sam pur district hình lại I demand chú UT officially submit vang wa chú settlement cả chú concretize cái ball thấy lâu hết chú ông cái ball phát lệ chân à chăm lâu à chú hết SO ground rules are bipartite issue chú à chăm à bay đấy chú it's a purely technical process here na chỉ chú hết chú ôm ta chú lùng nèo nó đang ôm lâu hết chú akizi ya chú demand bảo ta cái cal nèo ôm lâu ấy chú a context chú 3rd May 2023 masanga anom hi ya chú hilai chú paperwork bo ya hết chú cái integrity thu ja chú utin demand thế lu du hết na lâu pi chú demand theo azi yang chú cái thu la 3rd May 2023 kon hong ki khel ja chu kiti a government in yong I demand pau chu I submission pau chu acknowledge the ball wa to a home minister pa khot na o ma ya na al ama an unresponding he to a ki pan lo lai chu 1st September 2023 a ko na he dialogue he tu chen ga ki pan thei lo lai but di tiu le apat na dinga chu technical matter a chu so chu February 29 to extend here state and abrogate the ball kit le to chu ki extend lo lai hit chu lo le chun dialogue chu officially achi na thailo ding chu SOO agreement tripartite legal agreement chu government norms a chu na hit chu nga ya prerequisite da na hit chu I want head to government and central government and SO to abrogate the ball lo chu extending our eco kinoma party thum da state bo chu rambai hon dictate the ball je wa chu abrogate the ball hekate tuna tripartite agreement state and unilateral abrogate the ball chu am holding up chu e ho effect lo pi chu ai chu 2005 army to agreement ke sign chu hing na la chu chu le tua pang chu extend ki ball lo la he so he ki ball lo lai thu bo ya sapa chu hing na la chu chi chu center and abrogate ball lawang chu chu ki chai ai lo le SO group hon UPF le ken on abrogate ki ball lawang chu ki chai state in sanga ball pa chu immaterial ta bang chu di ta chu ai le sar to chu question thei dol chu pyam ti le SA UT demand bolwin Manipur integrity Manipur ka su ke lo di hina ti nok na soi na piwin ai le chichu EPT atuma ki vai hom na delowa Manipur su ke lawa atuma ki vai hom na delu chu ki kal lo ham ki kolai lo ham ti ki cho sir ai chi ji a chu to a chu mei te te chun ilang teo chun abrogate aboli ta chu SO pek chuna ai le ei hon jong ama hon chi chu bol wai le ei hon jong ti chu hi le kyo ka demand jong ka up so hi tan upgrade UTR upgrade ke bol ai tan Manipur integrity clause pen kasu ke lo di ka ti pen chu ka phita ve ti withdraw ball na PR to bang khat ki bol le hoi lo ding ham to let me pi he thim lo tam pi hon he thim lo ding ham ti chu sir to questions chi a chu ki hit na chu khati government ya e hoi government ki lo na state government and aggregate the ball yong le center to SO agreement to kha lo ai le to chu state and government hi na a ball chu ki ball hi ya e ho chun demand process ichi pi pau hi akichai ka chu ichi integrity pa chu kila do thailo ai wanga chu ichi integrity wanga chu I demand nu na demand thailo di ti na lo chu akikal na lo chu hilai chan chu I hat the mo wa hele boy na lo ichi wa he na sign ho tan demand chu na nei thailo di ki ti chu lo chu chu hoi ma cha demand chu in UT kelo state on demand the chu SA ki ti chu government of India constitution ja chu UT lo la state adang option lo chu yon UT day now chu center direct rule of ma la security chu ki tu maintain and chikiu se chu hilawa ki wai po na dinga UT with legislature thu mo ya hichi process ki chai ka chu hichi bipartite yong hello
tripartite hi thâu ding state pangla panghi le aya ju tu SO extension bang ju state and cooperation pe lo wa le center chun state ya lo wa extendable thi chu na ju ju center khon hao mai ta e ho ding a ju he chin diu chu ichi integrity thu chu amasa third me masanga context a TC thum now ju hi akikal nom lo contradiction nom lo chu al third me thu hong la hong ki khel pana bo chu e hon youtube upgrade ho ya aya chu a process TC khanga patwa chu continuity chu a closer a settlement lo la ya chu he chu chi ale kha chu integrity thu chu de ain tu ni chun UT demand pe chun I focus chu hichi integrity la do lo de I bol wa la chun chi wa chu ikitan dan di chu hichi chu ngai yong ngai chu lo ya e chu demand UT chu kichepi the chu dialogue ki pat phat le chi chu to lo wa I target UT chu ikwai do wa I focus chu integrity thua chu wa la chun stage on possible hi lai chu ba kat tripa ba kat integrity thu chu kila do atayang le UT settlement chu hilo lai de chu na thema tu ne integrity chu la tang te se jong nom tai chia chu UT mu di holo chu chia chu processable chu che clerical process na focus chu UT pa chu iche wa chu om pha le chun to integrity chu automatic a kel ham chu chima sang sia chu tu ti om de ông hoàng à chú UT này demand thay lo để tiền chú constitution à ông lo chú lo thì lang center lang chú UT demand nào chú integrity thu chú boy lo hi chu na sir boy lo bul ima chak kal mi pi bo bin a head team lo bin ake kale ti chu na ake kal chú paper à ya demand chú integrity la do ding pa chilo pi chú demand chú UT chú integrity chu third me masanga TC khanga pa chu ya aya process ki chai lo lai ja chu le kha chu ti na lai chu a file chu wa chu na lai chu h file ki tol pa chu ong ki khel na ding chu UT demand pa settlement ni le chen automatic achama ki thang ta chu chi masanga chu hilang chu lom boi pi ngai lo pi chu hi ja chu na demand dam bol thei lo diu he chi ja chu na demand na mu lo de ti na thu lo pi chu ai le chito ki bang thima chu question khat hi pu paulin lal do di kitia ma ong lut nai hen chu pi nei do pa de na e paulin lal ki e lo am dan chu sar ki achi dan chu ki bang hi ana kati dan chu politically imacha boy boy biren na vet davin na hon biren to son ho si chu EMLA ho khacha ki resign om po bin biren ama hon support jing no hin chi lai din muna hen hon UT na thum ki nui na thil bol hi amin ta poe hello wa hele na tup ta poe kilep na business ball na ball mai ti a question e ball no a umin ichi ho EPT address di ham sir tu a kan se integrity thu chu to EMLA ho zong biren support jing na lai dan biren government support jing na lai dan wa hi I demand pa ho to ke kalma ma jing dan na umin question tampi umin hi atwa nang chu LSO thu a integrity thu chu in lang khana mi pi thaleng ho in biren sot yang na lai dan wa jong kin in chijong hi mi pi a kona question kya mu kha e na ngai dan hin si ki tem sa MLA ho minister ho he a constituency mi hona sot do je wa member hi wa chu alang khana jo integrity thu to ki ba khat chu process khat chu thulo la boi masanga ko na kai do part of the government here na it's picture a chu alang khana settlement imu phala chun chang cha chama ke ham de chu in the meantime mi pi sei khat chu hele tu in ki resign han lang hele political pressure hard in te ti hiu chu mi phap khat opinion hena beta alang khana chu mi hop khat chun MLA ho minister ho hi je wa chu tu ai Delhi do nga pa nga chu voice nei the hi aki resign wala mi lame ding ilhom na ka wa imacha talo ding koi chun ka Delhi do nga cha assassinate di ta na I khat dong chu din mo no mai chu chu ki resign ya chu
political process of he kang in the loy ki resign lo wa yong chal the ti yong alang hana chu mix up lo na dinga integrity pa chu ekat eso agreement akona akila ado hele UT imu diu dana yong chu hilo chu integrity kila do UT chu political settlement ka lo de kati alang hana integrity chu ML hoda to vet chap taute a process ki chai ka mu chu I demand to ki kalna lo chu ai wang opinion ha chu abangin ki resign han lang le impact han de ti abangin aki resign wa le voice nei ta po ve ipi man di ham eso se chun ipi bol do dham ti loi kin ai chu ala to chu e ho dinga chu ke mu dana angai Japan chu a abang le lung thu analogy ka man ji na MLA hoi lung thu keng khat CSO he ani na SO he thum chu ho thum hi ikoi wa hele UT khang bel chu kisong the chu al chi thum hi akitu chana khang bel isu the now chu it demano UT chu kikitu chana chu min thu se vi palbo division umzi ya na a government jon amin it demano hello pi chu amin thu a mo government boy lo pi chu government na boy pi chu a political demand ho ya hichi MLA SO to le CSO kitota demand yang kitota ichi wal chini ma chal na pe no ya na chitai lo wa chu hon tha ine yong chu lo chu yong thei lo resign chu e ho dinga tha he te loi tha he poi te loi ma ya ke mu dana wang thil chu mo no maintain integrity yong chu settlement mu phala chama ki lam ding to ikhat MLA ho yong chu settlement mu phat MLA hi now chu ngai ta lo chu chi phala chu ni hon to you chu delimitation tha ding dunia constituency ho relevant lo ding to hai ho hen constituency so ma ko na MLA ine chu tu chu ngai na UTC mo wala seat ki demand is somli hi chu government somli pe mai theu alo lisang al hom som thum che peta no for example al constituency som thuma chu a representative of chung kil hang de ilang chu imasangu ya imasangu ilhuna wa chi focus chu ho zo integrity eso granula umlo alo le MLA kirzan lo chu ke wangen secondary aga ko chu ele to chu akichi ikichi ilo budani cho sir ke yong sorry ke ka convince lo cho kati dan cho achuma ki vai home na ding ki dela ai mi government ki thalela ki uma election dinga ki guzong a ume kiti a rumor sum ki dicho chele achuma ki vai home na di dei mong hi a hele ki resign utin gen thei chu chom khat thu jong lewan ipi kho am to a hi mi vet dinga hi a government a jong ki jaw tho a serviceman ho chile thu khat tan tin to a MLA ho hi a dang to a MDC election ding ti ho jong a ki ko lo yong boila la ki saung ki no hele dunia hi UT mu wa na dinga hi pi bol khata mo sir gal ba front line a chu hi a hele me liwan ni hong kap jiwa I thi lo na diwa chi ki ven wa ki kap tu ke kap tu jiwa hele SA movement chu SA mu wa na diwa hi CSO level hi hen lang SO level hi hen lang MLA ho level yong le mi pi hi le ipi bol wa ipi bol kha ta wam ka ti no mi chi achu sapa opinion kiti ana eho pa ke se lungel he school of thought ni umai chu khat he integrity clause kila do le alo le MLA ho minister ki resign le UT demand movement he hard and pay ti chu lungel khat chu na he le integrity chu technical matter hin chi a chu UT demand thei lo yong hello chi chum pum puma chu demand che tho ding imu phala chama ke lam ding che banga che ML hong chu to chu voice nei thei na diwa dan wa yong the integrity clause bal nga chu ka demand pa chu
mula mula cho na kisai oi abangin resign wal impact hadin deti abangin ki resign le demonstration jon protest jon hadin deti he du chu manipura chu mei lai somli naga som ho som hi ya majority kilo ai lo le ho ki resign wal manipur government chu ke ding ki long thei de la chen tu khat ki long de lo de to BJP MLA chu nangin het dia yan ha 38 ha yan ha mai lo e ho a sagi a pot ja chu KPN to ko pot ja chu som pot ja chu Manipur government ki ling ding yong hello ja chu e focus chu ai wanga chu sir ai ho adinga chu mi kichi na khat lo ham am chu ba government ki long hi zong le ho chu kichi se la no lungel ni le hola a chu hi chi lungel ho dinga chu ki chi ding khat lungel ho dinga chu ki chi de lo ding ja chu lungel chu hi chi la ha jon ti ma hi chi la ha jon ti hoi chi open chu hi chu wa chu ikinel dan diu ham ai lo wa li ki to ne pa ni demand pa wa chu CSO ta MLA to SO ki to wa helang chu sai pi lam zo ri tho wa focus bol wa distraction lo wa chi chu phazo ham ti chu ti chu hi a pha zo e sir hi le to chu anzo a kain do banga chu SA movement ni bolu hi EP lampang EP ti pe na bol ham ti ki chi theilo khat cho S SOO hon la a thing se la chu public movement la ki bol lo ki zot na la ki bol lo SM wa na dinga ti ho hi hat thin agan thin dinga hi ima ki bol be lo to bang SO hon la center in hen ko le o anga o to banga ki mu cho mi pi mit vet na hi ai le chi lai ka a hi mei le wan hung kap ji le SA ki demand hi uzong hi ki gel do ji bip to banga hi lungel tam ta mai cho ama hon i don lo le ki thip be jing ai mele ho level a EP a bol sungai pi bol ham ti ho hi mi pi na het lo ting le mi pi thasi ji a VV ho kisan ge yong thasi do ji win hi chi hi EPT bol wa thakhat chena na se banga chu kilung to a i hat thi na di wai chi khom thi na di wa chu hi chi gap ho hi ti bridge bol di ham sa actually chu explain ka bol mo de chu na e ho group khat ni phap khat gala chu movement hi protest ma ha na ki phin ha no wa hi la chun gangen de just ka chu MLA ho resign wa kat integrity on sakila do le kya den de ti chu opinion he chu fact chu hi le hichi iti movement hi overnight na ki mu lo chu na midang te ki te nga he le e ho a he third me a ko na chi se ding le kum niong thang lo lai chu na chia chu imu lo di mu de ka ti nai lo pi chu ami pi chu ni bola ta he apo na ham a lo kan san ham ti pa chu he le circumstance he victim hi chu igan the chu IDP ma chu naga ho demand bang chu I am demand bang chu kum som gu pai tai tu yong ka ti heng em mo nyong ha sa na army to kap tu na tu na ve tao ai wa nga chu two condition a chu amo chu state of Nagaland chu le a movement dal na wa a faction ka ni tu ya state government for example it's a demand ball ho chu to kisap lo pi chu esi a chu sort da chu sustainable chu itiong la di na chan aya chu e ho chu ibo i be se jo state to kisap ti chu e ho bo chu state in a sa do chu chia chu mi kino se a chu long tim chu mai ai wang on ground fact chu a hi le e ho dialogue table ang hun tao i demand pang ki submit ta dei banga progress lo chu hichi su gang na dinga chu nang sei banga chu ni pi phap khaden atam jong he mai the hin ka pharu le pi le job i boi pi hen a movement he protest mo omen ti la chong chu i tiom pu ri do nga jan man tara pha le ka zo united yong na ball ITLF in yong statement in masojing amuna chochu jing ya ai wanga chu hichi process a ke mu dana ibol yo se hin overlap ti da hin overwhelm hin ball he
đây lo incident ho hong so phat le ho thu he alang khadin na dominate si Nepal hen government yung process gang ta bol pa chu chalji thailo ai chu ho a he India to ho chu ma khat ki bol hello chu within India tripartite here centerong chun alang vet ngai ho di da complicated hin chu mấy lời tôi ho ki ka ki lo na yung factory kit na lai tia chu thil chu gang chala chi ding ti chu dei le wang len practical a chu hi thei lo na umai chu tia chu ithu ha du chu ngai e de manu pa he sustain ball ding iti ball de ham give up a ball lo dio hasal he yong le eso ho yong chun de manu khel de lo mla hong chun e hasal wal tai tun state say nom tau te ati lo dio s CSO yong ati lo dio chia chu to chu ine yo hi I demand pa chi khat mol so na dinga chu civil society ho MLA ho SO ho akit tu chat now chu I demand pa UT ta chu focus wa adang dang hi yong le tu ti umenten hi chi thum chu thakhat ta ground na chu CSO on him pansa na chu ding MLA ho chu na wa ko na chu mama chu center BJP law and BJP pressure ball due ikhat a khole KPO bang chun BJP hello ya chu Congress party on approachable due ti ho chu chu ngai chu I demand pa hi thought na hello chu till now hello chu UT khat se khat ki demand ti chu Telangana bang si PJ ai the ham asset ne chu MP ya ham som na kol ham hi chu Hijun Delhi Center wait ne chu e ho a chu to mi pha khat gal na sik set nei lo protest ma ya bol wai la wait on min ti chu center chun cho chu mit phelo di chu ai cha boi pi di India 1.4 billion population ma chu state 28 UT 8 boi pi di dim set international relation domestic EPP e ho a chu amani pusang chu minority khikit na lai ala chiwa chu overnight till hung hiding ti chu kimo ne lo di chu ai wa nga chu ho chu pathe lung se na demano le ki ta chu ai pan khom na pau he step by step mai chi wa le pathe phat sa le hung gang in tin pathe dei lo I bol le pathe na kingam chu ho ai iti boy iti boy je wa ho kin na ding lang le lo pathe lang inga do he ki pa ma chu atua chu sir hinge seji bangalung thu thum chu ki thu tu chet ngai he chi hi mi pi vet na he ki thu tu lo he ki ne koi sanum ji ho he vet na he le lung thu thum aki thu tu chet na chu EPP na ki thu tu am ti chu mi pi he the mi pi lung mo na the ni mai le them khat panin se pen lang aban le to I demand pau I dei pau UT cha chu I bon wai ki tu jing hin na sir I dei pau chu thakhat hi wanga chu thakhat na I chi the lo he chi problem zo hi question chu khanai I don't put lo le ki mix sabji ta ki mang ji ta chu okay sir the question chu repeat ka le chu ama sa pa chu repeat ke no lung thu ke thum ki se hoi ta ki lung thu thum chu hoi ta ki thu khom lo ai le gang loading ki hard loading chi chu mi pi hon jong a he ri chu chi lung thu thum na ti chu SOO le CSO ho le MLA ho ya na sir ai le within CSO ho sung le a jong hi theory a chu hing a ki thu aba awanga chu tu chunga thil su ho jong rally ki che dan ho jong Delhi langa hi le in langa hi le ki banglo hu umji ta chu chi ho chu ai le lung thu thum ho chu ading khom pu wi ti na thading tam ta hum do ji ai chu ai chi hi to bang hi phat le mi pi hi alung neo tam pi athasi tam pi do ji ji a chu sar nangen lung thu thum ho chu aki tho dan chu update bol thei mi pi het thei dinga chana to banga pan ke la ho mi ti khat chu sei thei o ma hi le ni sei pi ti he sa lung thu thum ki tu ta
ông là chú UT demand hay tốt cho nào mà chú sunga chú MLA ho yang chú ai lo là CSO yang SO ho chú UT hết là wa demand chum anh này là chú ibo điều chú demand chú khát na phải ta chế chú kịp bảo hết sunga chú MLA ho kitu lo ông mà demand chú tông khalo ai lo là SO sunga chú kibo tâm na ông mà demand pa tong khalo CSO hoyang chu demand pa tong khalo wa kitu chana che thelo la chun hele internal issue chu MLA sung CSO sung SO sung chu hichi chu iti su tu dam ti chu CSO chu ki boy pi diu akitu na dinga MLA hong sun aki bol tu diu SO hong sun SO sung a chu lung khat hin na ding chu aki boy pi nga chu ai Atheria chu ipija ki hechu te ka khana ibola CSO sunga chu opinion tum chu mam ibola thakana chi the lo ham ke mua he ke dissection a he min thu sei pha ro le thakana chi khom the lo chu MLA hong chu si chun phap khat pha mai the aya hlom cha he wa chi ha lang be se lo SO a yong chu chu tham khat ba a group tam yo chun khat amina chu khat a china ta group khat bo chun min chom man ding go hin la ya cho chu le internal issue chu ama khat ba khai chun SO sung ki su tu tiu MLA hona mo sung ki su tu tiu CS on su ki tu tu bi chu ai le in kan khom tiu chu UT demand ikitu cha na sa pau chu hi chu ne ma kai wa hi lang chu focus wa ei sung ki boi na min ho chu secondary ai kwai do the wa le ilam piu chu zang pana ki zama ta chu ki zunga ta chu wang phat da no chu tu ti talawa second let first things come first thing first second thing second ai chi while it's logical ta I demand no sila first ki ki tu ta second min ho ai lo le pamo chu boy pi lo dis chu integrity ho MLA ki resign cho secondary chu ikitu na pau UTR chu I focus wa hele hiti internal opinion chom chu e khat over come ball the na lampi chu demand pa pa chu chu focus wa I hel thalka ben sei ta target shooting bullseye kha de la bullseye bo chu ki do hi chu a ring chu mam pa myong le ki heyong le ki don lo chu I focus dia stable hi ala bullseye ki me kha chu to ang chu bullseye chu UT ta min thu alo le songuwa ipam khat turf ki chu na ham na area ki chu na ham cho hele chun outer ring ma ta chu ti chu pon de ti chu iti ki sei thei da me ni na chu na khat da in sunga yong na cha te la koi te la ang chu opinion chung chung the ke ti ai wa family chu intact here yo ang chu demand chu intact here main simple ta se ring a chu focus chu bullseye UT chu koi wala dang chu peripheral koi le han na ama sading masat sauti anu kha ding nu kha saul hen cham lam pe na su ta ki don bot lo le so on ipja ki tu thei lo ham identify ko bol min thu hung ni ji ki he na ale MLA ho chi bola ki tu man o ma he le kati amo internal fus la ke pui na so yong chu ki boi na phem ki le civil society banga amina thamat hung ki boi ji chu chia chu secondary ho chu second inquiry min thu bang chu ke proposal hi le political dialogue chen polud da ti chu civil society hon a cho men na table kha da ke hu han lang min thu chu sei chen de la house au pa hoyong ko the ham tribe leader ho ko the ham civil society organization lam ka ho ko khoma min thu chu sei dam hi cho process ung che na chu aya chu IP de le aki khel lo chu that chana integra chu UT demand pa chu cham lo ma se de chu focus so ke ya ai ba I thai sung hi chu se chun focus u ti thil dang hin boi pi da le han boi pi lo jiang so lo kit lo am chu wa yong ya ai chi a chu perfect hi yong le cookies council bang chu atam jon an de chu ai ba chu
group khát chân atam lom thu chum cookie zo hello ding zo se heading te loi ni chu ma internal issue here it's chu government to kheu phal government nga chu not a matter of interest na amo chun demand ut pau che ya hilai bu chu che atom na ma ke sei dan chu hil min thua boi pinom ho boi pi ho de ho chu boi pin tin phal demand to a thai man the pau chu I focus wa la chun chu a chu ma chal no men ti chu ka sei bai na hilo wa chi kal wala chu simplify bon je yong chu ka head lo ai yes sir tua I sei chu I dei pau I thum pau chun I kan khom ya I dei chu ki bang ya ai wanga chu ai ho ki ba thelo ji wa chu I dei chu ki bang jong le ai ho ki ba lo ji wa chu ki chang the de nam ti pa question chu ai in na chu lai question chen dong but chi chi a chu civil society sung chun amo sung wa chu a keu to ngai chu MLA hong amo sung a keu to ngai so hong chun chi ma chu bol de chu he chu le in house ta chu na chi wa chu ko ham khat chun e ho chu lam kai ki tup ta nei ki hen lang hat ta khaden he chu thu hen e kan khom theu le chun phadia ai chu le ho la lo thei chu lam kai khat chu hoi lam khat group sung po chu ai chu ya chu ami nam dang ho chu lam kai khat ki chi a nei theu chu wa chu na me e wa chu in nei lo chu al he chu wa chu chi a chu thel hi cha lo he ki tile di mo lo di chu ai le in nei lo thu sei lo ding in nei kham hoi ta man cha ale na ma ban che ding ti pa chu ke philosophy he engi sar ti chu I pham khat hi sei do thelo wa boina sei ngam lo sei do ngam lo khat to bang hi jing in society wa hin thasit ta he ki sei yong le chu la phachum lo ning sei lo wong le la hi thelo khat dan in jin chilang chu chu ti tan tin pathin in wain hom mai in tin in sunga ki to na the na ding abanen question khat ga do ki nom mong chu tu a SOO he nam si pai ho hin nam si pai meaning hi IPM ti a question pan ki ri tan ama hon a claim chi IPM ti le nam si pai ki ti a gal kap gal open ta gal kap thelo ai le nam si pai lo I mai ti a opinion long ki nen chu ting le nam pi hi banga bui ta a ki thi chai mi hizat ki thido tai bang igen the no nga zong a organization sa nam pi sanga organization ngai lu zo a his gal ka ma hi le ka organization bui the ding hi TGA nam pi gal kap lo wa zong hi mi jam khari diu ta san o men accusation ga bowling ka ting an lo kha ai yong le chu ki pa hin tin gal ka ma hi le SO ground rule chu ki kal de hi in organization chu bui di mong zong hi chuti a hi le nam ngai lu na sanga chu organization ngai lu na chu sang zo dana etan chi chung tho ai sar nang ipi namu dan na ngai dan na se no ground gal sa le sa lo pa chu iga sa na hele nam ngai lu asat la chu ipan lo wa hele ngai lu lo ai lu la front line na ho se chun gam ngai lu adanga ho chun gam ngai lu lo wa ivet lo wang chun simplistic base ye nga na question chu kado dan chu ki chi je bia he sir che ki sei dan chu ground na hi chi to bang din mun jong chu umai ai chi oji a chu he nge gal ga kap lo ho chun nam ngai lu pui ti na lampang wang he lovin organization a hu na langa anam pi hu thei ta lo din mun ji ai chu chu le mudan thu bo ya na affect chu na to SO ho chu technical a chu pang thei lo ya ground na front line a che lo chu au ma yong le ainin public hai ta sei do thei lo bi chu nge ke nai chi a chu hit wang chu media dunga ke holding chu ke competent yong ke lo na ke spokesperson ke hin he government of India ta ke ho na khoi chu ka main role
ground na thil su ho he day to day tu ni zilbam incident ho cha lesson ki he so a ground na front line pe ho chu ho salun he lo wa kin retail lu si chu ke he lo dis cho na nghe ke he lo chun phak wa yong le se lo ye chu ke role che lai chu lo chu me him he organic body here imit in a ball di uma ikeng in a ball di uma ikhot in a ball di uma ilung in a ball di uma cho he part of the entity so ke wang chu hita chu kamu so front line yong chu part of the organic entity na alang hoi alang meu si chu UT body chu organic in the tau te kate si chu hi a khaden noi se ngai lo khaden ken ka ha bol je ken ka ha bol pui ti chu te ka kana human analogy a chu ipyamita asa kinoi se pen ki munem pen hi na amin pa dau ti hi ping han lang la dang sa thei lo chu ngam dan chu na thema nghe na ka se chi te ka na chu ka se lo wal chun email se chu black and white na ken ka don na ding competent yang ke lo pi chu alang kana department dan ki chi le ngai yong ngai ya hi cho che pa le ground na ho khat na do chu ho ke sang agam chenga phasa des chu ai lẽ sir tu masang je ma e volunteer ho zirba ma mi som to en me yu khat e tha pi naw chung to a hi CFO kingo ama hon e tha da no wa umen ichi hi hon protest bolun CF zo se chumuntina idem tawin hele chi hi impact hi ho adngai phadina mai lo hele particular ta ziri area a employ ki deploy ho zo chu particular ama ho zo chu kimin pha zo le phadiam ti yo hi mi tampi na ngai da na umen hon to as a whole CRPF chu ibol jing wa hele e wa dinga chu phazo di ham elo ala phalo zo di ham ti na ngai da nin si pi ti mo central force chu abona involved lo ya na tu chung jir bam thua he ai cha chu khat na ball khil ya cha puma phenga protest ki ball chu symbolic chu social protest chu thu chu na atwa chu helai pa chu tu a mi emotion san pe na chu outburst bang here center sentiment in happy event tina protest ball so CRPF for chu na chu ye chu am ho khona mi som thi hi je a chu a chong chu oi mo the hi lo ai wa nga chu ground reality had do so central forces an hi le third me akona chap ta khat in nang zo na diwe state forces le mai le hung ki tho chu chia chu thili tham hat het khan nga ya na henge zirba ma CRPF for chu chi som case chu direct khat implication om ja amo chunga chi protest la chun ho lo ala tu a chu outburst ja chu justify na lo government nga them nan te di ewang te lo mai the ala ho yo chun ting the ta chu ke lung ge le focus wa to zirba ma chu CRPF post chu IG mail he lo pi chu CRPF po he DIG pe wang chu mail he chu ai le zirba ma chu CRPF uma chu le police station yang police station chu le amy khat cha lo na mail he post alang kana to tu chunga CRPF in chapang som condition ipj ham chu all in hungum do na ve ta thula chu som khon wa ta chu ai le central force state forces chu e ho against a da na ta chu na chia chu ke suggestion heading la wang chun government ko ma he police station mai le ngan na khat men central forces or CRPF chu alam ka yong chu DIG khat hin phaya kona control amma ho he mail hon ademand wa gam ki phai le kang wa ko na AR la do bang hen jerbo ma chung CRP la do hen lang AR yo ko yu hen tu ti le central force chu
neutral domain kimun tin emi lang chun chule confidence building restoration umente chi chun thu su hetan central forces also pum phang kadem now hai pun ahin jirbama circumstance a local condition ji chun amho wang himun chung so lo win lang ar yo nei kwai pio chule police station a he emi lo hin ke ho lang hope din chun police station khada emi na khat personnel hen ti ho bang chi bol wala government yang chun angai team jap dam apu mo phanga gherau je ngol chun ko hama mangde ai na à iki gel mai ek ti thu cho nghe a sao pi tua chu chú cho de ham ti pa cho tua chú ít thiếu ấy thảo ấy tệ ấy thảo chú ấy thảo ấy tệ ít thi nung cái sao à amit ho pu cái cal đó à inu menu cái bol dan ho ít cho chú CFO adan to cái cal hiya lam kai hon EP sale sa na nei lo bon chỉ chung thua chú sei sa de nei lo ham na ti pai le chun aki bol lu da na chu chu hello hello na particularly ya chi ni so a chi issue una à chu public me na meu se hun ki the ro ding ti chu premature chu iti chu ya ni thu so chu tu na any ke na chu table a hun ki lui so ke the de iti ding investigation lo ato chu ke capacity a government lang ka ke pi ho chun he chi amit ki ke ro chu ka se chu ke pe na confirm bol chu le chu ata hai poi ki ti chu ai le he chu ata hung su na dinga chu tu na postmortem a delay pa we chu wa chung ki he di chu chi process ki cha hi lai ka ti tu na chi ma sana se po ki ti chu iti ne ta chu mi na mo ngo ye ngo le chun a ko yo chu di a ko chu di lo da amit ki quality yung chu confirm lo lai pale ipga chu iti chan amy langen security force to encounter umlo chu hilaya chu ikat encounter omen firing omen chia chu crp na ka bi ti yung chu thu lai ki chen lo lai chu iti umham saying chu it is out of character for cookie side to scoot fire upon the CF na khalo hi chiwa chu firing umetile e ho long jong na ka bia chu khat hon ka ba e lo khat hon ka pa na ka ba ki ti chu hai hoi chi pen chu ke lo lai chu chi chu thi wi ho hong ki chai le official investigation hu men tin CI ba yang hong lu tin a fact chu tema hong su lo lo di chu ala tu nia chu eso han na ko em cha na bol po wi ki ti chu sei wa le chun e ho chi ki se li wal chun ut mu di wa do chu ai chú na do ke mo chu emotion sa chi chu ai affect chu vet ngai chu chu aban ban hung do di chu na official account song do di chu to chu WhatsApp account tam chu hung do hi basis a chu ikibol to wal chun amang e ho hi di he ka te WhatsApp se ita san wal chun ipi bol ta di WhatsApp chun news lo pi chu misinformation ipiti dim se na chu ya chu official version hinga nga ya na chika chu khosa diu chu thi ho ki we di dan postmortem pa cha chi di dan I pham fact chu chu step by step me pi chu so sang na ve te yong ki so sang chu aya chu we cannot jump the gun na tu ne ayu ti ne pe lo wale the koi ki ti chu sei ta ki mo lo di so tu ne chu aya chu process to sustain wa hele its movement ki ti sustainable hi ga sustain zo pa chu lunga chu tua question chu sustain zo diu nam ti chu sir internal problem hi how be nang le ke chunga kingam hello wa ai wa nang le ke ta bang miu se chunga kingam miu se pan hom lo ki sustain yo di so sia chu segmentation a bowling a chu organic body hi hong le mla ho body khat cso body khat so body khat chi chu ki tu cha dal chen sustain you now te the confidence ki ne chu ai ho sungi ki dem tu wa iki kai la to wa khat la khat iki su boy di wa le chun imu na di je thai ki so lu iki su hlom bep di na ti na chu ai le sir a chai na lang gong tan tin tan khat ga sei ki te VV ho hi
Ga không ai có có phải là ngai. Ingin. Hello Vikram. Hello. Đây có unmute đồ lại, mute đồ. Hi Vikram. Hello. 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 Ah, ini tidak. Last question ite sir. Enge, kita ada question cu. VV ho din mun hi VV ho le SO ho hi ki thu tu che le hin ha di hin che amun mun hai niau cha cha bui no ho min hi che ho hi sar nang lam kai khat hi na za la SO le VV ho ko ma hi EP message na bol no ma EP thu mo na nei no ma ma ho hi he Enge, lo hela niau cha cha kado um zi ini oh. Kado tu kena sei juga hati tan sei lapin hello in. Ikito wale we masal di ikito lo wale masal lo di. So chom lam pena sei di aja yang ham na lo wana. Kalau khat mo na iki ko to wa hila chu ha bola iki bol le imu di lo bang chu ha bol di. I bol ke lo me on le ki het to a ke to a ki ngai dam to a malang chu ki to na jing chu focus wa le ha na ho ding ya chu chu common sense ni yang na he chu chu boy pi le han til chu i to dong ju ya chu ga di ya na ki to na ngi ha bol lo le ma chan no men ten mo na ki ko to di le chun back foot na chu backsliding a chu ji ji yang di ta chu ki pa me sir tu na tha guest speaker dang ho hi thilong ma pu hlung le lang mun amun dang dang a front line ho ma tu ni me le te kya phin thimun ji ai amun muna hi lam kai dang ho ngi abui ji wa hong zau thilu hin ki pa am tu to win sir nang na nang to exclusive min mi pi ho boi na question them khat ki sei tu na china ip concluding remarks na sei no mam sir. Oh, he process ka na mo ya na. Chia chu ha this department ten tamat na hung bai zat no maintain ups and downs so he di mo ya. Chia chu ho he ilong neo lo di hung la lo di ha yong le ha la sia chu pathin yong kinai che ve tu ni he me na. Ha sa di thu pau he lang hana ki pa di chu. He si ya pathin i gel do pathin jo ai kinet te wa la chen. It how chu na. Where does my help come from? Di khat chu this passage. Igel do wala chun e ho dinga chu tikal na chu chu apa pen hi nga chi sun lung neu pu ti kilet sa pu ti eng se pu ti mi mo na ngan bo ko pu ti min adi khat bol jong le pa chang ti adi mo bol jong le mo ngai dam di ti na hello wa constructive criticism um na Ningeng sir. yung wale movement of sustainable ju di chu không khá này hệ oh Nge ki pa me sir. Next ha time le khat ve en gun kit phat nong le lam kai ho hong ki kim di phat nong le khat ve bol kit now tin na sir tu ne la ting in chan ji tan ti ka ki pa sir thank you ole không ha mama cái nô pa sir.